Dobar dan i dobrodošli u novi serijal zvan Terarija sa Antonijom, Lukom i Karlom. Nadam se da ćete uživati. I ovo je moj četvrti pokušaj. Pa da, kiša. Te pokažeš u svoju. Ne. To je tebi možda u glavi. To je kiša. Daj. Ne, nije. Kiša zuji. Free meso. Yes! Lik je uzeo moju kuću, sad živi sa mnom. Yeah, baby. Yeah. Lik živi sa mnom. No homo. O, fuck, ja tek sad skužio da meni mikrofon vidiš kužaš. Ja pričam, sad ću krenuti naprijed video i sve da već. Karo, ja sam pronašao špilju. Jesi čuo? Dobro. Ej, džubre jedno, ne! Ajde, nemaš ništa s tim napraviti. To, editaj. Ajde, a da je moja. To je. A ne! No. Mislila si da ćeš mene ubit, ha? Još sam ostao bez... What the f... what? Ti mene zezaš, ha? Holy sh... Ah, kvrago. Oh shoot. Come on, goni si... Ova, ne! Pa ko mi je ostavlja otvorena vrata? Ju. Nemam sreće. Ne! Toliko love sam izgubio. Sad sam siromašan. Nemam ništa. Hallelujah. They say there's a person who will tell you how to survive in this land. Oh wait, that's me. Konačno, nešto s čim se mogu objesit. Uglavnom, 52 silvera, merchant bi trebao Merhant, ajmo ga zvat Merhant, bi uskoro trebao doći. Tako da, saznaćemo u sljedećoj epizodi kad bi se Karl i Antonija već trebali vratiti. I moj naporni brat. Hvala što ste gledali do kraja videa. I doviđenja.